una papereira, y la alma papera y la line que la alma, and make their own canal with the police, where the color, the Tausaga, la zona de papereira. Ya, todo el mundo, y la alma está y la luz de la hora, no ha caído nada. Ya, para ir a la luz, se da un día como el todo. Canal de Roa Orina, y Tausaga, y Tausaga, y Tausaga. Mais Papatele, Mortato la Moa, Robert Stevenson, College in Tapanaka. Savali College happens to be one of the oldest schools in the country. It started off as a all-boys school, but later changed into a co-ed school. And as you will see, the boys in their traditional Savali garb become shirtless. This is a tradition of Savali College that goes back over 60 years of independence.
estamos tendo aí para que o Cristo a ver mais para o Pedro. Marim foi na hora da confiança, que vê na cruzada. E todo aqui aí no caso do Mulinuu, todo hermano, o cabecia, aí mais é todo nu, a nova trai, e a lua, a cota nossa, a nova trai. As is a tradition for our Valley College, they proudly wear their Tausaga Samoa. That has always been part of their history, and we celebrate many, many years of achievement for this fine school within the country. Molto Faaaloalo, gli altri non tanto Mulinuu. The first Senate, the Student Committee, stanno per i tuoi alla nuova avere molto Faaaloalo. Olo some to the company Malossi, the Borto, where the factory, Vice President, more the Vodafone Samoa. Coming up next is one of the communication companies in the country, Vodafone Samoa. Thank you, Vodafone, for all of the work that you do for the development of our country, keeping our country connected. If you're watching from home, switch on Vodafone Facebook page and you will see and hear everything that's happening at your farm at this moment. So my idea or the committee now, my Alamauna, my Pastelis, War Sao, Night Na, and Tato Pamuan Leasa. In our country, but they did it. If you want to speak to my party, my committee, more than suwa. So many ideas that the police Paleata. Coming up next is Paleata College, based at Local Park. A big round of applause for the students and staff of Tausaga College. St. Mary's Primary School, Tausaga Samoa. Lalo mainan sa may kalsada ng SMSM. Yang mumuha may luma, kasi natay ka.
to tele ko ya te makai na ina lea ma bena taitali tato Mulinuu. Malo patai, makai la lei, polisi Santa Maria. Babaina nei aonga date di salau lima sumarono. Ya, o te vai atu o le mua atoa ale o mai. Wa kaio maina, o le ono sutasi o Tausaga o tato tutokasi. Patai, makai la lei, Santa Maria, mai moso. Ya, moro. Solo mai anga senga, ona Santa Maria, ya. Yung pinto ay lumot may kaya masalina lemana, no lava mo itong Santa Arua. Yung tato makasana, neyaso. Neyaonga, o lalo ba ay matay kure, ya singa titu, ya lolo itong sana, na niya ko itong tua, todo tato Mulinuu. Ya, pagkasana pa ay ne, itong sana sutolo, ang polisi sa Santa Maria. Pagmakin naman sa itong via, Faaaloalo, sena tayo polisi sa Santa Maria. Pagkatili na ito na tumitay kule, ay napayaon na, malalang o matua, sa mulmol tayo ito. Ya, no hay contrato polisi, oro munulma e o tei fuai o polisi sa Santa Maria, o smoga. Ya, atau sila kaya ya to tele la na to o papelana na due, au na to no tato malo, compagnie SS, e papel ko e carecia, pa tele la ya to tele fuai o tato na mua, molto sao, il tato kamo moi me yaso. And thank you for your contribution to all the sectors of the government of our country. Baban ladies, na lola, tele tuai, smoga, ya, te poi na pela. Mekanista, ya, te poi petua, ya vai Mulinuu, ma lola, na touma na wina kato na mua. Pestene na polisi ia mai se koi matanga mai ale ia o pai malanga mamao mai Amerika ia awai tato pamomoe ia na so mai la ia tato polisi mai Vaiola mai Savali mai moteli salapai tato la mua nei o le carecia mamona mais papateli tato la mua mai Vaiola patai ya ma Mulinuu itu ya le polisi pesena mais papateli. Coming up the two schools here under the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Vaiola from Savali, and now Church College from Pesena. A big round of applause for Church College. Kasi ko ini aonga to tele alam panal o tato wa kunu golo o winai ia ma tele po i ora tu o papenana ia la to sao ia sina ina tato malo pa sai le carecia o que uma kule aoma ia mua mai lua ia molto sata o ne aso pa per ia ale ainda pa ia oma a tele la no patai ya ma so atua ya ore CCWS Australia class of 1983 ya wala wa ko nei de mima suta sana tan ona la toge ile la luo pesena ma no lava into maskan wenga marosi o tanga wenga wa o mata no ma nu o tanga lenga wito silia le ma haya ile ma lo Samoa Mulinuu. Ya, ko lava tato ai
We now have the Ministry of Education, Sports and Culture. Ya, olo ipatasi kulela ipatefo ina kamantina mitumalo wasesha oma atoleo vai marima tatumtana lenga. Tua ya unu na pantakas ma lola tatumtana lenga. Tato pega uma na scolini awang ilimisas. Pagkayong ng may reforma dati wasul na itayaw. Ya, na soma itu antara rengo aoma, sentasi aoma pitu chini na umi na patua tono tato manu. Ole aoma lea, tua na dua, kelela manisi in Dubai. One of the oldest schools in the country, Marist Brothers Primary School at Dubai. The only primary school that is still all boys.
dia esta no sala dando de pela yang sektor. Ya, dia pun sabe sudah amat tak tahu ni. Ya, so mai dua mari tak tahu lah. The primary school. Mas perpancele. Bol na dua mai dia. Saya yang berbeza de semua, ya, unawa aulia ng sana ng marami sotas. Ya, Mulinuu Tausaga Samoa. Ya. Kalau pakai benda, benda atau orang pengen benda, dia banyak tahu. Kalau pakai, ya, masuk mereka ya. Saya pasti orang pakai tahu tua tu. Boys great and scout de Garcia and Boy Scouts. Boy Scouts brigade in the country, Boy Scouts. And now coming up next, the Don Bosco Technical Center at Alapua. Big round of applause at the Don Bosco School under the leadership of the Salesian Fathers, providing TDEC programs all over the country. And of course, they were the rowers of the Senabao that came second in the longboat competition. No lama ya kuto, tangan saya laluo Don Bosco. Ya, kuliah awal nampak baik dan akhir sedang bantu mereka. Ya, ada semua nak sama. Oleh dua macam lain, ya, semua dua dia amat sekali atas mereka. Ini satu bahasa Don Bosco. Malu pakai yang kanal berwarna. Ya, I will move to the film of my captain. Ya, Mulinuu, by our Don Bosco Senabao, capacity. Dia nak keluar. Dia melakukan one piece. Malu Mulinuu, malu yang mana, malu video karena kami try. Malu, ya, kalau Mulinuu ya, kami ya pakai malu lain macam apa, macam keluar ya, macam orang awalnya panau.
Malkato Oma Tamposto, Suma Mani, the Oma, the Sua Mansua, Ya Malo Pastai. Ya Malato Romeco Lesi, no Nana Kato Oma Tamposto, Ella Oma, Sui, Ya Lato Area, the same Papai, Yena, Hawawina, and Nico Canadu. Ya, Papeco Yawa, Kato Oma Tamposto College, my son Loman Sabai. Mais patele, the family patele, the player line of the hour. Ya Manisi Toyo Panal, by the Suyo Lamua, Itato Pamamui. Ya, so my doa, Ya Malito, by youth, when Yava, Ya Lato Purkalami Parcasia, Wato Colbo. Pwede na watoto tatu Mulinuu. After primary school in Maripa, mais papatele no rato awai tatu Pamamui. Ya, tatu wauna ni wapaina e afe lua kenal komeki. Olo awina. Ya, so mai tua le komisi sanele mai moa. Kami tele satu lamua komisi sanele moa. Ya. Neko ya ola ya na mata moa na kama ya watu patasia mateni. Ya wapailona neka sana leo no kupasi kwa kaya kubai tatu lamua. Pele, le ferme come calcule, ferme nasa, le papel, le ferme come calzar, malo na ia pe ia uma no lugar. Ya, na só uma tua, ya, kama mtende foi, o comício canele. Ya, Luís foi o tomarinho pe la uma, lo papenante de foi na Tausaga. E aqui na ilha o trato do Mulinuu. Ya, na só mai ya, ole awalaba. Ya, World Distance Championship, Samoa Africa Canoe Association. Ya, la toga o mai nei, mais patele, mo la toko sao, mo la wapapao, tato Mulinuu. Ele foi tavana, pasika, papenara awai, ia na pama ni ina ai tato wa. Ya, sono le tue, ma te stesso capisco bene che le commissioni dei tipi, ma ricca, non stato da nuovo.
Yan na so may area katawa na St. Teresa Primary School. May puso sa ato sa lapay, may motel sa lapay. Coming up next, St. Teresa's Primary School from the Big Island of Savali. We have the staff that are leading the march, led by the principal, Sister Tulini. Yeah, so my next company, Samoa Meat Supplies, di Balima, no patay. Pero may pulay, mga pangaloy na, no kultura, Mulinuu. Do lang. Kaya nung Tausaga Samoa, kaya sinayin sa ato Mulinuu, wamisin sa ato sa Mulinuu, hindi kaya. Yeah. So here the Commissioner of Supaina, the Office of the Ombudsman, mais patratele, the firma que me tepure, the papel ian, no pengarvena, a todo pengarvena y todo el trato ofisa, malor, actúa y trato Mulinuu. Next we have the Samoa Qualifications Authority coming up, and we'd like to say thank you to the CEO, the board, and all members of the Qualifications Authority. Maestra Patelli, Moritato SQA. Rola. Pastai SQA, yeah. So, my lord, yeah, my Papa Patrono of Faaaloalo Samoa, Samoa Housing Corporation. Mole atu pastai, la uteo na ridicule, ia la pangaguena, morto unana e papel foi tosao, ile tato fa singa nei asa. Malor tatua matavela, mor tato Mulinuu. Mais patatele, mor tato pato toma nei. Ya, na so mai la ia, le Tausaga Samoa, lua tolu, ya madam problema de tato Samoa Tourism Authority. Allora, mais patatele, le firma que me calcule, le papel problema, tato Samoa Tourism Authority. Allora, pastai. Ya, ini tahu terima, ya dia usah dia pengaruhnya, ya Allah foi de tudo mundo está tudo aqui, ala é turismo está para tato. Ya, na so aku ada yang problema. The Business Systems Limited, or the PSL. No papel. Filming, Pule, y papel de Pengaruena, y the PSL. The day for la Tulamina, Jay of Pengaruena, Tato Malo. No papel. Ya, or the Tato Kusoma there,
tupo taleni lua lua society ma lola mo to sao tato matana ini yasa. Ya, Pugena, Manapagana, Aletanos Restaurants. Ya, mais pagpagtele, kami tumitagtule, ya, Pugena, ya, Pagpera, Pagpagana, Pagpagana, Aletanos. Pagpagana lang. Ya, so ila iya, Polisia by Mama. Wata ko patasi national. Kalau menunggu tua, ya kita masih lama, tapi ada air apa yang lama. Nato wina, ya harus pandai satu dua, memang, menurut nandui. Kai betul satu satu pembuat.